Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam, sallallahu alaihi. Kakak Sapana ini nanti masuk ini nih, cuk YouTube. Nah, kakak masuk YouTube nih. Alhamdulillah. Bermalam semalam di rumah Mete. Alhamdulillah bisa ketemu mentua juga. Insya Allah nanti agak siang lah kita ke Bang Anton. Bang Anton nanti Peri datang. Sini juga ada kolam renangnya. Alhamdulillah akhirnya bermalam juga di rumah Mete nih. Karena semalam ada rapat. Kamar mandinya. Tidur di sini. Kita lihat keluar ya.